Akasmani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruiba pau Security Force na Imphal East amasung Kangpopi Jila dagi yamlaba kujukulai fagatle National Highway 137A mayai lambi paringda lambi sembagi tabak Mukhyamantri Yumnang Khemcha na yengsingre amasung Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan hari Sarkar asina shiksagi lamda Artificial Intelligence yausilanaba akanba tabak paikhatli Manipur da haukiba matam khara asida ain amasung shanti raksagi phibam shanti oiri adumoinamak security force na rise asigi tongan ba jila sing amadi chingnaba mafam singda thihumbagi thabak leptana chathari Manipur police ki serol man hai ngarang Imphal East jila gi Sagolmang police station na konba champhai chingchang paringdagi 303 rifle ama .22 rifle ama 12 bore single barrel nongmai nipan local made bomb ama insas magazine mari smoke grenade stun grenade kapa yariba nongmai marusing wireless handset na chingba phagat pangamki numit asimakta da Kangpopi jila gi Kangsu police station gi manung chanba awi mun khuldegi magazine yawba MA11 MK rifle ama magazine yawba pistol ama single barrel taruk semdoklaba mortar ani hand grenade ani kapa yariba marusing bulletproof jacket amadi atei polam sing phagat ki Akaknaba paugi matungina raija sigi tongan ba mafam singdagi hingsagi thodok-sing chathaba amadi miyamdagi sel khaiba miyoi sing phagatpagi thabaksu leptana chathari ngarang Bisnupur jila gi Kaibul police station gi manung channa leiba Moirang Khunau Hijam Khonang Khong laikai dagi pripa ki miyoi ama phaki numit asimakta da Imphal West jila gi city police station gi manung chanba Pauna bazar gi miyoi ama palena nongmai kapaga mari leinana tonga sandokpaki damak phagatki haukiba yumsa kaisan numitana Bisnupur jila gi Moirang police station gi manung chanba Moirang bazar thanga parking dagi pripa ki miyoi ama phagatki National Highway 137A mayai lambi gi paringi Kaishampatagi lambi sembagi thabak Mukhyamantri Yumnang Khemcha na ngarang numidang yengsing kare lambi paring asida semjin sajibagi thabak adu mari leinaba official single loinana Mukhyamantri na yengsing kibani maduda official singda thabak adu ningthina amadi quality leina paikatuna apiba matamgi manungda loisinaba Mukhyamantri na pautak piki Manghai lamdam masigi miyam asoi angam toktana amadi ayat apan lehendana lambigi infrastructure phagadan bahaibasi mahaki sarkar gi achepa phirapni Mukhyamantri na mafam adugi miyam basu unaki mayai lambi paring asi matam koina lambi sembi dabadigi mafam asigi miyoi singla lambi thingjinduna khongjang kya sangsinduna lakibani adumoinamak Mukhyamantri Yumnam Khemchana luchingba sarkar asina aukiba ningtokaba numita National Highway 137A Imphal dagi Kaksing Lamkhai section pawgi lambi paring asi semgatnaba thabak paikhatpa haukibani thauramadu Mukhyamantri na mari leinaba contractor singda nongju pantha laktringaida lambi sembagi thabak loisinaba pauktak pikibani tongan municipal cooperator singgi Chairperson singna luchingba mihut kangbu amana ngarang Mukhyamantri Yumnam Khemchanga unakre mahaki secretary unaba aduda urban governance civic infrastructure amadi raija sigi sahar singda chakot thorang sing paikhatnabagi matangda wafam kya khanaki mifam aduda amato ina puna thabak tawminaduna miyangi oiba laingak sasan thamnaba honabada kari tawba yabagi habadu khanaki Manipur puna chawkhotpa amadi sahargi mafam singda awonba puraknabagi damak puna thabak tawminaba haina warip lauki Amaromda Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sangsthangi Vice President D. Ramakrishna Rao na luchingba mihut kangbu amana ngarang Mukhyamantri ga unaki unaba aduda Manipur da magul leiba shiksha phanganaba khanabaga loinana leibak asi semgatnaba manglangi saruk ama oina mairoi singi lamchat sajat amadi mahim masing phagatnabagi matangdasu wafam kaya khanaki Mari Suba Chita Mohini State Women's Polo Cup Lakliba ningtokaba numita Imphal gi mapal kangjebungda hauragani Manipur Horse Riding and Polo Association da affiliate tawraba polo club singna entry form nomaijing numit phawbada pikhalak naba association na hairi Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi Department of Psychiatry na ngarang Child Wellness and Autism Clinic ama Director RIMS G Sunil Kumar Sharma na hangdokre Clinic asi RIMS Imphal amasung District Early Intervention Center Imphal West na National Health Mission gi Rashtriya Bal Swasthya Karyakram Program gi makhada paikhatpani thorang asigi maruiba pandamdi layong asi nganna khangdokpa matam chana yengsinba amasung autism spectrum disorder leiba angangsing ningthina yengsin bibani Clinic asi ningtagwaba numitagi irai numit phawba hangani hari chahi kudingi pangthokpagum
ngasi World Radio Day gi thauram pangthokli UNESCO na English ngani tara mathoi gi November 3 da phamkiba 36 suba mifamda November 12 asi World Radio Day haina pangthokna ba warep laukibani kumsi saigi hiramna Radio and Artificial Intelligence AI is a tool not a voice haibasini tabiriba pawasi Akashbani Imphal degini शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरी सरकार असिना शिक्षा की लमदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI याउसिननबा अकनबा थबक पाइकटली नई दिल्ली दा पांगथोबा भारत बोधन AI कनक्लेब इसिंग अनि कुंतरुक्ता वा nganगदुना मंत्री नहाई भारत शिक्षा की लमदा AI याउसिनहबगी थबक असि खुमांग यांगना चंगसिली अमदी लेबाक असिदा हाइथोई सिंगथोरबा मियोय कयामरु मतिक चाना लेरी श्री प्रधान हाई भारत की एजुकेशन की फ्रेमवर्क AI असी क्लास 3 दगी एडवांस रिसर्च लेवल की खुतांग दा हापसिल लगनी मसी सब्जेक्ट अमा ओइना तंबखक नतना रिसर्च इनोवेशन अमसुंग कम्युनिकेशन की थबक थौरम ओइना सिजनगनी राज्य सभा अयाब पीखिबगा लोइनना संसद नंगरांग इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड MMN बिल 2023 पास तौखरे मदुगी ममांगदा लोक सभा बिल असी पास तौखरबनी बिल असिगी मतांगदा पाकुम पीरदुना केंद्र की लेबर अमसुंग एम्प्लॉयमेंट मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडावियन हाई MMN बिल असी आइन की ओइबा असेंगबा अदु खंगनबगीदमक पुथोकपनी मांगहाई अनोबल लेबर कोड मरी की मखादा सही निफु की मथक्ता लेबा सिनमिसिंग सही खुदिंगी हेल्थ चेकअप तौबा हाइबसी तंगाई फदबा थबक अमा ओइरे मांगहाई लेबर कोड की मखादा नुपी अमसुंग नुपा सिनमिसिंग की मरता चप मानब कुसुमल अमसुंग थबक सुबगी अयाबा पीरी केंद्र की सेल्थु मंत्री निर्मला सीतारमण हाइरी लेबाक असिगी सेल्थु की फिबम हेना फगनबा अमदी इंक्लूसिव डेवलपमेंट पुरकनबगीदमक सरकार असिना रिजिलियंट अमसुंग सेल्फ रिलायंट ओइबा भारत अमा ओइनबा कन होनरी राज्य सभा दा केंद्र की बजेट खनबगी पाकुम पीरुदुना मंत्री हाई इन्फ्लेशन नेमथदुना थमदुना ग्रोथ वांगनबा होनरी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस न सेनबा सही 2025 भारत की GDP असी चादा 8.3 हेंगलबा याय हाइना पारी ngasi phongba pauchi singi maroi pauchi gedama hojik Devika Chingtham leire Devika Thagachari Rajesh Mukhyamantri Yumnam Khemchana Heli Service Portal hangdokhiba Churachandpurda nupisingna MLA gi mayumda khongjing chengsinkiba amasung litanda security na irang henna thoraktanaba honarabasu yum mai chakpa leptri haiba pausing asina ngasi phongba pauche singda maru oiba pausing oiri मुख्यमंत्री युमनाम खेमचाना मणिपुर हेली सर्विस पोर्टल हांगदोखिबगी पाउ मणिपुर मेलदा अहानबा हेडलाइन तौरी था अमा चुपना चथरकपा नेशनल रोड सेफ्टी मंथ लुसिनख्रे लंबीदा खुदोंथिबा थोक्तनबा फत्तबा लंबीसिंग सेमजिनबा होटनरगनी हाइना श्री युमनाम खेमचाना फोंदोखिबा वाफम हुयेनलान पाउदा मरु ओइबा पाउ ओइना फोंगली पाउ असि तोंगान तोंगानबा मोंगदा हेडलाइन तौदुना अतै पाउचेसिंगदसु मरु ओइबा हेडलाइन तौरी लेंगाक सेंबदा यावरिबा MLA खाउतेगी युमदा वाईफाई नुपीसिंगना थोमजिनख्रे सेक्यूरिटी फोर्सना टियर गैस कापतुना तानखाइख्रे हाइबा पाउ नाहारोलगी थौदांगदा अहानबा हेडलाइन तौरी लितानगी इरांग मपुंगफानना लाक्सिनबा ngamdri युम अहुम मई थाख्रे अमुकसु नोंमै कापनख्रे हाइबा पाउ पोकनाफमदा अनिसुबा हेडलाइन तौरी स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी दा पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी सिंगी स्पोर्ट्स हापनबा खनख्रे हाइबा पाउ पीपल्स क्रोनिकल गी अहानबा लमाइदा मरु ओइबा हेडलाइन तौरी फुरुपता युमफम ओइरगा पॉलिटिकल डिमांड पिरकलबदी मणिपुरदा नतना इंडिया काइनबा मरु हुनबनी हाइना MP बिमोल अकोइजमना फोंदोखिबा वाफम सना लेबाकता मरु ओइबा हेडलाइन तौरी पंचायत मिखल तौदबना लुपा कोटी 430 रोम मांगख्रे हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशनदा अनिसुबा हेडलाइन तौरी रिम्स की साइकियाट्री डिपार्टमेंट ऑटिज्म क्लिनिक हांगदोकले हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन की अहानबा लमाइदा मरु ओइबा पाउ ओइना फोंगली चुराचांदपुरदा नुपीसिंगना MLA की मयुमदा थोमजिनख्रे टियर गैस कापख्रे हाइबा पाउ गानफ्यू मेलदा अहानबा हेडलाइन तौरी कुकी MLA सिंग अमसुंग तांखुल MLA सिंगना लितांदा शांति पुरकनबा थबक पाइखटलकपा असि मितै कुकी मरकता इरांग थोखिबा मतमदसु तौरमलबदी हौजिक ओइरिबा फिबम असि ओइरमलोय हाइना MP बिमोल अकोइजमना फोंदोखिबा वाफम तमेंगलोंग टाइम्सता अहानबा हेडलाइन तौरी राजेश थगचरी देविका अरोइबदा मरोइबा पाउ Security Force na Imphal East amasung Kangpopi Jilla degi yamlaba khuju khulai fagatle National Highway 137A mayai lambi gi paringda lambi sembagi thabak Mukhyamantri Yumnam Khemchana ngarang yengsinkhre amasung Shiksha Mantri Dharmendra Pradhan hari sarkar asina shiksha gi lamda artificial intelligence yauksilanaba akanba thabak paikhatli Paulo Jare